Hello ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza abo dukurikiranye 5/5, tugiye kubagezaho amakuru n'iki nk'ibisanzwe nshishikariza umuntu ujyana bwa mbere kuhakora like, share na subscribe kugira ngo tubashe kubana 5/5. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru avuga ku cyamamare kiri mu Rwanda cyo muri Amerika uzwi ku izina rya Stephen Harvey, aho byatangaje ko ari gutekereza imishinga y'ishoramari mu Rwanda. Uyu munyarwenya akaba n'umukinnyi wa filime, akaba n'umuyobozi w'ibiganiro bikomeye byo kuri televiziyo z'ahariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Steven yahishuye ko ari kwiga uburyo yabyaza umusaruro amahirwe y'ishoramari ari mu Rwanda, akahakorera ibikorwa byinshi byatanga akazi, cyane cyane umwihariko bikaba ari ku rubyiruko. Kandi uyu Steven yabitangaje kuri iki cyumweru mu ruzinduko amazemo iminsi hano mu Rwanda, aho yitabiriye ibirori byo gusoza inteko rusange y'ishoramari mpuzamahanga ry'umukino uzwi ku izina rya FIA. Ni umukino usanzwe uzwiho gusiganwa kw'imodoka usanzwe ubera ku isi yose muri rusange, aho witabirwa n'abakinnyi bagiye batandukanye baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye ku isi, ukaba uzwi ku izina rya FIA. Kandi mu kiganiro uyu mugabo yagiranye na RBA yatangaje ko u Rwanda ari igihugu cyihariye gikwiriye kubera abandi urugero, akurikije aho cyavuye mu myaka 30 ishize n'aho kigeze muri aka kanya. Aho kandi muri iki kiganiro yatangaje ati kuba mwarabashije kurenga ibi ni ikimenyetso cy'abo muri bo uyu munsi. Arongera aravuga ati ni ikimenyetso cy'ubuyobozi bwiza mufite, mbabwije ukuri muri abantu bihariye, ahubwo abandi bajye baza babigireho bamenye ubusobanuro cy'ubugwaneza, kubabarira ndetse n'urukundo. Kandi yanasoje avuga ko we n'itsinda rye bamaze iminsi batekereza uburyo bashyira ibikorwa byabo mu Rwanda bigaha akazi abakiri bato, ubwo birumvikana ni urubyiruko. Amakuru twe tubafite ntagarukiye, nshimira abo babashije kubana natwe muri aka kanya. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. See you.